Tengah pai saya kajing batai ke bakado. Kateng tin upa kublai. Upa kublai itu kentin. Jakob haba utho ini ke siti am upurtho buat ya ka style rukum tho siti mensua. Nalongi pi menne. Haki por ba mensua haba tho siti barbor kami ke kerteng jong tho hadin jong kata sano pimut ban tho. Jakob utho sikat ar jat cikon Israel dibela sekaba keleng-keleng but andala dep kini kiar kan sawan kata kajingkeran ai kublai. Benta kane kadai kajingkeran ai kublai ke jong wei jong Jakob. Indian abakran cepang kerkom ai kublai haki siti kipor bamshua kaya per bak labak na ki Jew but na ki Greek ki Jew abaki ai kublai berbor ki pendan kam dai kata kentien shalom kentien yung shalom kawamot kajing sok kadaw ka katang jong blay sakot Jehovah shalom ublay jong kajing sok kat baki Jew ki Greek pat na ki gentle ki pendan kam dai kata kentien Charian kemamut kay kajing ku play kumba pendan kam u Jakob henrai apostol Paul pat apostol Paul le kumlo wa apostol Paul pendan kam ya berarti likir kom pendan kam kada pin iya kajing tho ju wang kajing suk ka shalom bat ka chabat ka khares nomor pendan kam ngani ketin jing ai ka ketin jing ai si ka Greek di khares ka ketin khares kadang kajing dai ba kate ketin charian upol pendan kam dai kita ki kentin tementa kami em kajing keli kami hang ni kalong kane u balai u Jakob pendan kam da karukom ai kublai ki Ju haba ude uju lagi kalau ude uju tu balai ba pendan kam da karukom ai kublai jung ki Ju barakot kadan kadau kalong kane namar ulato iya kane ke siti ha ka tin Greek ke bala Polish ba ke bala jeliak ba lene ke ba itnat ba adu kata-kata ni ke balong stylish ba ka Greek jo u kane long style adu kata-kata lai ta kadau upendan kam da karukom tho jong tinong Greek namar utho agador jong Greek sakawai namar ki audience ki jong u lene kita ki berigon pulih ki siti ki dei ki Jew ki banang ya ka tin Greek dan mereka daw pun sa pendan kam nakitin charian ngalong ipi ken ma original Bible sim la tho akasi ho original Bible sim la tho akasi tho akai kata seren thamai haka Greek berka Aramaic mangi si translate na kajing tho jangki sa kakasi teu Jakob pendan kam deka Greek ke balalong lese ke balong high class ba ke Greek cuma kabei ke Greek mala hakan ukur kamu brio uban na Galilea unang bento ya ke Greek balong high class nomor gibala bento high class ditang gibrio gibala poi lese ki puli gibakam halor hai dikipor hakan ukur kamu la bento ula ya ke ban chuai ya no panyarap bento yu kata kadai ke bagi jule ai dikipor mensua okey kecing kenuai kalau kecing ikai nak jengah jengki kecing ikai tengahnya pulilang way are lie ban kublai you know how try kalong ke badan kambha namar kalong kumbangi ai kecing kerku kecing ublai haki ni habai kedua pra ngai habai kedua ini no piju kerku haki kaya kabangilit ni kong tamay habang ikindo yun ano. Kabangi step na, balik kalong kumno pilong, pisat pikalan. Dahil, hari ki Jew ki por mensua habang ikindo, kanya kedop, bar kini ong shalom. Hindi shalom, satay. Kawat, kajing sok ublay, long lem. Ngay tenat ba? Jadi ki paramait na ki perkinon balang kam tam ni charismatic. Abai kindo barabor ki juong kumno. Ha you try. Ni kelak ba ki ong kum te namar jule le jong te. Ni kelak ba. Teng ye bendru. O kale riu nyam kale riu hok kale riu blai pet.
rekin mau Bamangi rungi elek kublai pi apa pi rong nang tai mene dan em song tai bapediang subai pi ba kublai pi ni pertubu de kai ka tho tin chung blai ai kublai ni ker ku tebelang nang makalong kala kadang na plenjong pi bala kur ku ni no mene shon wan chane lane pi timbrio mene shon wan chane Lara jaba pimpat kerku ini no le se pa ji ti basong hapo jong pi ong ka jing suk ublay lang bat pi ka jing ai jong blay lang bat pi ka jing e jong blay kan long lang rengkat lang bat pi le se pila sedang no menta okay pa kan gitu ong okay yoro you try nasukumen si kadai ngiyo man ruwai gitu boong kublay tu blay kerku ya pi pitim na ka kentien kerku lani ka tin kublai kadai ka kentien lingkot jong ka jing ong ka jing kerku ublai ka long lembat pi nawa ka tin ku lal weng no ikti kentien jingkir ku khot weng no ikti jingkir bat siptong ku baru blai ta bong kublai ka mod yu ka jingkir ku ublai ka long lembat pi selesai pila on pertubu de ka bong ru ya ro yu try pila ai ba pinle kamero ai ngo yu try pila pinle aga de kamru da ba piong to ka jing suk ublay kalong lembat pi to ka jing ai jong ublay kalong lembat pi ha ka no kur kom tang ba kirku ya kiwai pat ki paraman sim ni dai kiling do ba just ki ba ublay la khot nga ba feeling ba ukris jisu amen but kom kiling do ngi dan ka dai ka wai ka kam la ni pa ko katasman barem kakam kawai kakam tuling dok kani ulek kani kakam kata kalong wa unkir ku ya upat lang jong daga kerteng jong ublay komta kurku ya kiwai pat daga kerteng jong ublay what to penmi ketien jingtem kamtam elai shalaki khot jong kayeng kasem ka jong pi kren ketien jong jing kurku kayeng kasem ka jong pi ta ka pendan kami ka kerteng jong blay kanang ba ka jingker ku jong blay kan yo kan wana ka yeng kasam pinay na ka daw balay ba Jakob un sa keren ba soong hey usiar mo itu itelit jong pi bang dan siang ni saya kata kalau nang balay balay sa ay kata na mablay ba bonsin ni kerku ha cakap bagin kerku nya tem ban bat ka ba kampalat cucu kalong dauju telit ang Jakob nyong haleluya ya ro you try sa si pangpat pakun ka ksau pakun ka nyau pakun ka senyang to try kerku gini gijing hikay ni ka ketini jong blay next class an khot na ka class ini yo ya ka jing patay na ka khot ka ba ar ter hadu ka khot ka ba khat ar hay ada ka khat ar bat ka topik kan long komno pin job ya ki jing tinjo dekat bagi dai puli kan ka kitab ng Jakob ma ketu ya pi ba pin la chieng pin puli biang puli ka mala ka singi na man ngine yo sisin si benai la yo ba ban berkat la yo ba bersani la fidan gini ki jing kli bam shai tapi dan nambar jonga la pimdan sapan kloy wood bat pinsa kelipat dengan ala ya kebangan jarap pipi da ba aji pensai ni ba jaga phone haba pimpat yo jing kai ni kham tam me aba pim yo jing shai boleh tu tetap tu try ku ya pi dar kat lem ka yeng ka sem jong pi tu ka jing suk ka jing ai jing try ka charai ka balang ka jong ni halakasni aman